So, halo guys, ngakobre episode sisin hakane ka video jonga. But ngangit try pia saja klan, but pia yo kamet ka bakot bakya. But matangan bataya pi babalik ka game mo, balik ka game jongi ngimla ari ban start mo, but balada ki invite pralok ro ngimla ari ban lirung mo, but ada ngilay training ro ki bon et hari don sangut ni arngut langut ni bas pengut hajur ngop to mo, tekan bataya kata mo matakas ngi, te suba bangan bataya kata ro subhangan kerpat epi suba ban like kan video jonga mo, lada pi page mo suba ban like, but kita benang wan nangkong hakan ka channel jonga suba ma subscribe no, but ngan pelat video epi page hakin no ki problem yo pi mo, hakin no ki problem yo ki bawan pau desa komen nga sa pen pelat video epi mo. Then mentakas ngiro nga batay we subscriber jo nga mo bay ong ba subahan batay le nga mo ba balay ngam la ariban start ka mo dengan batay kata ba kito kitrik ki babanga batay PM lada kilong subahan komen nga mo ka ong wait kublay lada kilong babanga tay nga pi sa ong text nga komen nga po Facebook ong kublay ba kalalong mo subahan ni ong kupta kanang banga tip ba nga mo ba kung babanga batay nga te kalong mo te matakas ngi paslam shu ngan start kan video kum no pin le mo te kane kum banga batay nga babalay bakalong kum nega game ladang start gimlong ri langi lekay dalangi lay support training ro idunat kibriu but langi invite pralok ro kim na ari banjenyo pingan kim na ari banjenyo ya kane ki khot kum no ki sa khot ka blacklist mo bay blacklist ya mo te blacklist platip tharai abun jung pi batip mo le se phim don batip ro kalong kum ne mo ada kabu blacklist kalong kum ne te kane kadai ka jong id san jong ka gari namo ba kana id san ya mo namar balai use app VPN namar mata baru khot ki ba ngapej mata bo ki use app VPN mo ki use ki app VPN sudah mo ngate yo ong bakla tu sin bemut uret damage mo ong tu uret damage bunga pen inga use VPN te mata itu nga ong la keren no la clear no do no nga ong tusin nga ong de bong tu video te sebab na use VPN shoot menta te nga ong komtamo decision te menta wat use VPN shoot da le kano ki kam la balai VPN no pi ulong pentlia ba ya pi mo ulong pentlia ba ga kim no pi te nga syukur pat komtamo wat use VPN shoot na do menta kas ngimo but ya kane pinlat kom nomo lada ya kane ngat batang ngapta kom no pinlat ya kane ka ba long kom nemo te shwaban pinlat ya kane snap bhanga ngat batanga te pechwe ya ka le shwa po ka fun pi le pech po ka file pi mo le pech po ka file pi te pech nang don ne nang don ne don chu no tu apps VPN u file jong ka u file jong tu VPN mo ada nang don sba delete no to delete te sa app mo offline ka game pi hadu stayo wat pli de takandir wat pli de singe pan pli wet hadu unda dap stayo te sa pli mo dap stayo tik sa pli ka game te ta ka game pi kalalong bet mo kalalong direct bet kita kalalong nga kata ngam dirong bang thok kata ngang bet sispan aspa persen kalalong kata mo te nge kata jo nga le kata jo nga offline hadu stayo sa play game ada pim pendap re stayo kanang long kom ju kamu kata mo te le kom ta kom nga te ta kom ne ka video mata kalakut mo ba la sayangan batay pi kane banang mi men mo banang mi men kane ka state world te la da pi kwa ban tip no mata mata subha ban komen no pa YouTube mo ngan pelanyo mata mata da hi anda pi mo kom no pin le kane mo pinyo free une global but une bandal mo une global but une bandal but ki gum ki kret gon ne kret ai mo ko babon ba tenga sa pen i pi la shairu da sna video te la da pi kwa ban tim no mata mata ru subha komen nga mo komen nga nang ba nganyo pelanyo mata mo te la pi page kane video ro subha ban like kanang ba ngan itanak ngala da pi like bat komen mo bat kito kitrik ke babaga tai nga piro da kalong te subha ban komen mo nga ki banga batay nga ban le kata la da kalong ka babanyo pi te subha ban komen kanang ba nga ngaru ngan tip mo ba o ko babaga tai nga kalong mo kanang ba nga sutu nga la da pi don jingja kuno ro hapo ka game te sa komen nga mo sa komen nga mo ngan saya rap yung pi mo kalong mo ngan saya rap yung pi ngat di komen yung pi da pi do long kuno ka game te nga sa komen bet nga sa onong sa na video bet ya yung pi mo te ne ya subscribe bet ika channel jo nga kanang ba wan jing e kano kapor ngan penlat yung pingan pen save yung pi mo te ngamot ong tangum ne ka video mata kalakut ngisi akan dupat sa ka next video ko play